Tekereza kuza kureba ikipe y'igihugu cyawe ugatsindwa ndetse ugatana mu maboko atari yawe. Abafana b'ikipe y'igihugu ya Ghana ntabwo bakiriye neza gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya Angola muri gushaka tike y'igikombe cy'Afrika. Bateraguye amacupa mu kibuga, bamenagura zimwe mu ntebe za stade ya Babayara International Stadium. Roka gutsindwa mu rugo mu gushaka tike y'igikombe cy'Afrika tariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2000. Batsindwa n'ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo igitego kimwe ku busa. Rashize imikino 40 aratsinirwa mu rugo kuri Babayara Stadium mu gushaka tike y'igikombe cy'Afrika. Abastare babo bose bari bahari, ba Thomas Partey, ba Jordan Ayew, ba Mohamed Kudusi, ba Abdul Fattah, ba Antoine Semenyo n'abandi bose batandukanye. Ariko Angola batsinze igitego cyo ku munota wa 93. Umutozo w'abanabiryaho, tozo wa Angola yavuze ko ikipe y'igihugu nka Ghana atari kwiriye kuba ifite ikibuga kimeze kuriya. Ikibuga cyabagoye nubwo babonye intsinzi, ariko batishimira ikibuga bakiniyeho.